Pamirsa, pemerintah anutin kebijakan pelaku perjalanan dalam negeri miwah luar negeri. Nyangre pengeruah Ramadan miwah Idul Fitri warsene mangkin. Ugar-ugar pelaku perjalanan luar negeri PPLN, Satgas Penanganan COVID-19 Nasional, kemendalang melarapan surat edaran nomor 17 tahun 2022. Pemerintah sampun ngapus prasyarat entry tes PCR, majeng PPLN sanes sampun vaksin jangka pering bandara kedatangan. Duaning asapunika, ipun kepatutan nyihnayang kartu utawi sertifikat vaksinasi COVID-19 fisik utawi digital, saha nganggen aplikasi Peduli Lindungi. PPLN talar patut nyihnayang hasil pendereksan COVID-19 negatif, inggih pudeka PCR kalerahina sedurung keberangkatan. Pemakas PPLN sane meduwe komorbid sane ngawinang ipun nenten presiden mulihang vaksinasi, jantan input pantut nyangkepin hasil tes negatif PCR, kejangkepin surat keterangan saking RS. Lianan ring punika, PPLN sane nahanin positif COVID-19 ring abulan ungkuran, terus sampun kepastian nenten positif utawi post-COVID recovery, kadadosan nenten nyihnayang kartu utawi sertifikat vaksinasi COVID-19, miwah hasil negatif RT-PCR sedurung keberangkatan. Antuk selanturnya ini PPLN pudiki kepatutan tes RT-PCR ritat kaler rauh, tur nyihnayang surat keterangan dokter utawi COVID-19 recovery sertifikat saking rumah sakit pemerintah negara keberangkatan, utawi Kementerian Kesehatan ring negara keberangkatan, sane mausang ipun sampun nenten presiden ngelalahin COVID-19. Entry tes kepatutan majeng PPLN sane suspek COVID-19, utawi sane nyihnayang gejala patah sarang COVID-19. Minekadi suhu tubuh langkungan 3,7,5 derajat Celcius, miwah kerames sane rumasuk post-COVID recovery. Lianan pudika patut ngelaksanain karantina 5 rahina antuk terpusat majeng PPLN dewasa sane wau nerima dosis ka pertama. Pinikide kalih wuku sedurung keberangkatan. Risampun rahina keping 4 patut ngelaksanain tes ulang PCR majeng PPLN, saha patut ngelaksanain karantina. PPLN sanenentan perseda mulian vaksin sangkaning modupi obat kesehatan patut tureksen angge sariranipun. Dia Dewi Bali Pos, Nguning.